Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Amukaw no apay adya kun makikita ni Kwarog dito'y kabildatan, maray. Apay ka day. Sapay agkatawa kay tinakapigpigsa. Nagalasakit kita, anday talangam. Makitkita pa yun day tangalangalam. Naa, si kamot, maray. Jay pa'y mo't ngalangalak tinapansin mo. Amaw, ado ka nung amin ti sinikugan na. Anya? Wen, maray. Iso ati marayan tadinan kabailan at takdiran amin dagiti sinikugan na. Ay, na yan ti kasta. Kasano pa'y ngay ang masuportaran na dagiti pinutot na no kasta. Iso nga raw dapi manaw dito'y kabildatan. Ay, anyan ti kasta. Isu matlagayam adjakon makitkita dito ili tayaw. Tagayam, adda inaramid na amaday. Nanabanang, pudno ka diti mangmangag mi asayang gusang? Anya ka di day ta, Merle? Ado ka numat ti sinikugan ni Kwarog, iso nga awanin dito ili tayo. Ay, asino tinaggapuan day ta adamag? Ay kat ni nana to yang nanabanang. Ay, agar aramid manen day jay amari tuyang iti istorya. Ah, apay, saan ka di apod no, nana? Ay, saan, Merle? Napanlaang nagbakasyon ni Kwarog ijay syudad. Iso nga awan dito'y lugar tayo. Ay, talagamot ni Kwarog mare kwanang. Apay ka day. Ado-adagos ti putot na. Sapay naggigidan. Anya? Wen, maray, amum kaday. No apay asaan tayo amakitkita dito'y kabildatan. Ay, saan, Maray? Apay? Kano nagado ti sinikugan na. Uray kitaem. Adon to ti makita ta amasikog dito'y kabildatan inton dumakulan ti tiyanda. Day taman ti ibagbagamawn. Ay, di ka agsasao iti kasta, Maray. Nasingpet ken nanakam ni Kwarog. Di na maaramid day ta. Naa! Isakit mo ni Kwarog, maray. Amangan mat no may saka kadagitin nobya na. Amangan mat no nagtinotop kayo. Ngamain, agpada kayo akas laawanan tinamnaman na ang makasawa kan makiasawa. Ay, day ta ti paglay ngamba rituyang. Ti agsasao, iti anya laditan. Mala, agawid kan. Di ka kasapulan ditoy. Shoo! Pumanaw kan ditoy. Shoo! Na na yan day tamare. Kasla mo lamanu na bugbugawaw. No di mo kaya ti show. Sa laki nga rudan. Sa laki! Agawid kan! Sa laki! Naa! Ay, una yan day jay amari tuyang. Tila aramidin na. Apay banang? Ay na, kat no ibagbaga na anapan naglembang ni Kwarog, gaputaado ka no ti sinikugan na dito barangay kabildatan. Ay, nalabos mo day ta bakbakatan. Dandan niya kabibawon jay subil na ti kakaistorya na. Di pa'y lagpanuno may. Ay, win nga rod Kaasimot ni Kwarog. Mayat ti panagbakasyon na ijay syudad. Angam di na amaw, amais istorya gaya man dito. Ay, wan nga rin. Ay, agure ka. Baga akto man da jay amaritoyang. Saan arumbang da jay nga aramidin Sarte nga man day nga aramid mo to Nagalas. Apay, anyaman ang ti problema ba daw? Apay ngayon kay warwaragawag, nga adaw ti sinukugan ni Kwarag. Kay pudno mo, Tanya ko matibid din siya ngay. ti papanaw na dito'y lugar tayo. Advance mo unay day panunot mo. Awan lang dito'y lugar tayo, kasta kay din kay bagbaga. Kontrabida ka man ako nakaw. Dita ka man langaw. Ay, maritoyang. Baliwang mambasit ti aramid mo. Anya ka di tirumbang abaliwa, kapitan. Di mo dadalin di Kwarog.
Napan nagbakasyon ija syudad. Iso di mo sang kaibaga nga adu ti sinikugan na ditay. Kasta. Kaado mo nga minti masikog dito'y ihili tayo, kapitan. Wala nga ada asawa da. Ni pa'y kwarog mo timbagam. Ay sige, kapitan. Sana balay. Jakon ulitan pa'y. Ay rumbang lang. Tano di mo isardeng day nga ramen mo. Si kanto ti agbalin ang nakakaasay. Kat, nakasaritam ka din ni Marituyang. Ewan, ni marurudak. Hindi ka sarsaritak tagkat katawa ki din. Ay, una yan ti kasta. Talagang awan manaknakam da jay ako marem. Nagalas ti ramen na. Ay, jakman ammo iti dayjay ako, Marek. Ay, mapanak man kit di ijay tersena ni Marikwanag. Anyat aramidem ijay aya. Itulod ko laang daytoy order na asabon. Kanya aya asabon dayta. Pangpapudaw, intay. Dayta tigat gatangan nyo. Isumot lang nga awan ti pagbaliwan nyo. Ay, kontrabida kamot akanayon, intay. Mala. Ingkan. Tapno, awan istorbo inton maturo ka. Adto yan, jay order mo asabon, Maray. Ay, addan, Maray. Ay, excited aklaunay. Ay, addan ket ipasigurado kan ka. Effective da itoy. Uray kita wan nga rod, Maray. Makita nga rod dita rupam ket naglow ka adagaws. Wan Maray. Tapno blooming tamat uray baketan. Nako namon, Maray. Saan aga po tabaketan kat baybayan tan ti bagbagita. Nay, kaslapim mo daw ka, Maray. Kasta ka day, Maray. Apay, umapal ka. Sa anak nga umapal. Na, Talaga asim mabali ti kulay ti rupam. ay ka, nasaya at ano kasta, Maray? Sa bali at talaga ti adakwarog na anya. Pumudaw. Anya akwaro ka sasawumaw. Kano adda nang ibaga kanyak. Adwa kayo kanaw. Pasikreto kayo kanong agsabsabat ijay hotel. Ibag ka, asino tinang ibaga iti dayta. Ibaga am tagsasango tayo. Ay awan. Basta. No maamuak asika ti agparparnoy iti istorya. Agsagana ka kanyak, Marituyan. Nay, masikog ka magaya, Merlay. Kat, anya kumangay na natoyang. Saanan anakaskas daaw dayta, gaputad damat asawa. Ay, katawa mo nga minimbaga ka, customer like. Sa bali mga minday tangirasim na natuyang. Madamdama at daman gayam sasawin yun. Ay na, di kagsawi ti customer like. Tawan mo timbaga ka sa balay. Siguraduin nyo lang ang nanatoyang. Tano siyak ti mapan nyo istoryaan. Di yu ammo ti kabailak ng aramidan. Ay, unay kanto yan. Ay! Saslad na kurkurang mo. Tapagsawan na kiden iti kasta si kabadong. Kasanaw, agkat katawa kalatamag tayo, ngawan tikap gapuna. Ay nabadong, kunak tumo nga main. Adan turumwar nga ebidensya. Nga adaw tinasikugan ni Kwaraw. Anya ko matibidin siya ngay. Kita man ni Merlay. Dakalan ti tiyan na. Di mo ibaga ni Kwarog ti ama jisikog na. Kita damit ti asawa na. Anyat amo tayo ngay. No inlimlimod dakin ni Kwarog ti aramid da. Ay tuyang di ka agsasaw iti awan kinapudno na. Maisag makalaang gapo iti daytang aramidan. Ay na, agwarwarasen ti damag, anikwarog ti ama ti sikog ni Merlay. Ay, uray ti damag nga rod, nga ada ka no relasyon mi ka ni kwarog, adoon ti makamaw. Ay, anyan ti kasta. Wan,
May sala ang ti amok ang naggapuan day ta adamag. Ni Marituyang. Ay na, kasaom, Mare. Tanay, nadadaalan ti imahim dito lugar tayo. Huwag nga rod, Maray. Bakit asumayot kung kunada pa yan kanyak? Una yan. Sana bale, Mare. Gaputan nalinis mo ti konsensya. Nanatoyang, apay, inis istoryayo gayam ani kwarog ti amatoy sikog ko? Ha? Apay anagis istorya kayo? Kat awan mo't pamanagnak yo? Ay kwa, Merle, balasang ko. Tapno amuyo nanatoyang, ni tatabadong ti amatoy sikog ko. Anya, wan nanatoyang, kat pasensya kayo na, nuliniputan kayo. Ay ayatan mi kinitatabadong titunggal maysa. Iso akastoy, nagsikugak adi na oras. Ay san! Sana pudno dayta! Sana makaputot ni badungkaw! Gaputalakayan! Ay nanatoyang, makaputot. Makitkita nakngarod itan amasikog. Ha! Agsagana kayo kanyak nupudno man dayta Merlay. Agsagana kayaw! Well, pasensya kayo nanatoyang. Saan mi ngamin analapdan tinagayat ititunggal maysa? Ireklamok dabadong kan Merlay, Kapitan. Ay, apay maray. Kasanaw kat adagayam relasyon dadwa? Patpatsyip. Mamati ka may kayat ni Merlin ni Paribadong kenulak-lakayanin. Ay na, Kapitan! Kano ni Marli Amesmaw tinangibaga ni Badong ti amatisikog na? Ha! Ay, pagsasaritaan nyo na imbag na ita, kapabay no agwaras dito kabildatan. Ireklamok ni nanatoyang nanakwanang. Apay, balasan ka. Kasano mga min, iwarwaras na anikwarog ti amatoy sikog ko. Dandani nagapa kami pa yan kinilakay ko gapo iti dayta. Ay na, nagalas at talaga ti aramid day jay abakot. Ha, alay, nasaya at ano, agreklamo ka. Tama panak mo't inton aldaw ti panagtutungtong. Tag sa uak man mal. Apay, anya kadimot ti inaramid na kada kayo na nakwanang. Kasanaw, sang kaibaga na nga adda ka no relasyon may kanikwaraw. Kat, ilamlamang ko laang ka no ni kwaraw. Buisit ka ba taong manglilipot ka? Ha? Anya ka diti pagkaskas ta? Ha? At damot gayam relasyon nyo iti day ti amerlay, kat tidakas na masikog pa yan! Anya? Naatagkatawa ka pa ilang? Naragsak ka kaday? Taliniputan na? Ha? Ha? Ay, nagana sa inyo at naputot ko kin ni Merlay. Kaslak na nga bak iti luto, nukasta kuma, tuyang. Na, Apay, asino tinangibagay ti kastaking kaya? ni Marle Amismaw! Ay na, tuyang. Ang mga nuimbaga na lang dayta, gapo iti rurod na king ka. Iwarwaras munto mangamin, anikwarog, ti amatisikog na. Anya, nukasta, sana po na. Sana. Anya, sapay nagreklamo akpayon ijay barangay haul. Ay, kat sigurado at sikat mabainan na. Nagararamid ka lang iti pakaibabay na. Anya, Datay amin nandito yung barangay hall. Rugyan tayo ang tiyak sa sarita. Ay, Maritoyang. Anya kaditiga po na ngayon reklamo ni Merlay. ay awan gayam, Kapitan. Anya? Awan gayam, Ay, Kapitan. unay batin. Nagreklamo ka sa ita. Awan gayam. Ay, sika ngay Merlay. Anya kaditiga mo abaso mo ka ni Maritoyang. Kapitan. No pa kabasulak man, ti panangibagak ani tatabadong ti amatisikog ko, ay kat pasensya kayon Marurudak lang amin. Gapo ta inwarwaras ni Nana Toyang, ani kwarog kano ti amatisikog ko. Iso adandani kami nagapay idikin nila kay ko. Nayunak ti imbaga ni Merlay, Kapitan. Uray siyak, nasakit tinakam ko kan ni Marituyang. Gapo ta inis istorya na mutlaang nga da relasyon may kanikwaraw
kat ilamlamang ko ni Kwarog. Ay kwa marikwa nang merlay balasang kau. Pakawanan da kumaa. Ikare, jakon ululitan ti inaramid kau. Ay, Wala na to yang, napakawan kan. Basta diyo kuman ululitan, ha? tapno mapakawan ka, kan tapno agnakam kan. Sagay saem akasarita dagiti umili iti kabildatan, taing ka ipalawag asaan apod no dagiti inwarwaras mo asayang gusang. Anya! Ala, ano sa marito yan? Hindi pa nga ben, bagbagaan ka. Awan mat ngayon pulos denggem. Iso nga ita. Rugya mong ti ag house to house. Tayong ka agpalawag. Kadagiti nang itis-tismisam iti saan apod no adamag. Ay na! Ay, apakawanan na ka din, amarikwanang. Ay, jak ka ba alam di makisarita iti amin na residente di tao. Ang mga nuabutin na ti manuabulan. Ay ano sa mun marituyang. In-enjoyem ta inin-enjoy mo matinang ichis-chismes kada kamay. Ay natuyang. Saan ngamin analaka ti agar aramid iti istorya? Ngamin, mabalin asikamot laang tinakababain iti udi na. Ala sigay! Dikan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, addan to pasyon ang maangay ije barangay hall Enteng. Ay katun Isungarod nga ijay ti pakaangayan nata nalawa ijay. Ken nagadot ti tugaw. Ay, win Ay kat inkanto kat si kangay. Ay da kayo ababakit agpaksyon. Tumulong kami kadag iti lalaki nga gisagana iti merienda. Alak nasaya at Kung nalaki din, no awanan ti pasyon iti da iti apanawan. Ada pa'y lagayam. Win takaugalyan mutenday ta no kastoy asimana santa. Ewan, may saday ta awagas, panang lagip tayo kundi apo tayo ahisaos. Nailan sa ijay krus, gapo iti basbasol ti sa ngalubungan. Ay pudno day ta, Inteng. Ay nabuyak nga ron ijay TV, ijay movie. Ay, makasangit aklaunay. Ay, uunayan tinamay andakan ko, ana. No siyak siguro tinakapasamakan ti kasjay. Ay kat may salaang asaplit kat nagsatana kun Wala. Ang ni Apo Hisos. Kinabailan na amin arigat kan tuok. Ay, wen Inteng. Tanda day ta ti panangipatag ti Diyos, Ama, kada tayo aparsuana. Inted na ti kakaisuna nga anak na. Tapno ison ti agi kaaro, kadagiti basbasol tayo. Ay, husto ka, banang. Kat asino man ang mamatikan ko na, saan amatay, no di kat agbyag nga agnanayon. Nasaya at tadakan maritoyang, kasi kati leader iti daytoy a pasyon. Aywan, Mrs. Marta. Adda akon, urayan tayo biit dagiti daduma. Ay, adda akon. Kahit ni Marikwana nga'y, adda ka dain. Ay wan, adan, napanla dita opisina da. Agsubli ka no, inton mangrugita yon. Malang araw, urayan tayo pa'y dagiti daduma, sakbay amang rugi tayaw.
Gail. Anya nga iti may sagana merinda dagiti agpasyaon. Di may sasako akamutay. Iling tayo amin, Unang Gail. Kahit agluto kayo mutin iti kapay, Unang Gail. Agluto kayo ton, iti para pangal daw. Kas nagpiesta tayo matanggail. Ewan na. Maminsan lang mo't iti makatawan nga dakas to'y mapasamak dito barangay tayaw. Taday tatikid daw dagiti babakay. Agpasyon da kanaw. Una, nakaugalyanin day tanggail. Uray iti daduma lugar kat agpasyon damay. Parte day tati makuna, akin naman nagtalit tayo iti apo na marswa. Anang parswa, iti langit kendaga. Aduyan ti Mike, marituyang. Irugi mo, ti pasyawn. Wan maray. Sigalatan ta, jakmat amaw. Sumurot kayo kanyak. Tuladin nyo, ti pamaya. Ay, uwan latan Malangarod tamang rugi tayo. Siya kunti umuna. Maribanang, magrugi tayo nga agpasyon. Igaman ni Maritoyang ti microphone. Ay wan, Mrs. Marta. Sublatan tayon tumat ni Marituyang. Numalpas na ti batang na. Ay, wan mare. Ngam, kasla jakmat ammo. Ay, uray siyak. Nalipatak samot ti agpasyon. Ikarigatan tayo nga arabiden Ay, katuwan Isungarod nga adda tayo ditoy, tapno makipartisipar. Agsasaw pa'y lang ni Jesus, idi sumangpet ni Judas. May sakadagiti sang nga pulo, ket dua nga adalan. Kemboyog kan kuana dagiti adaw at tao, nagtagi kampilan, kan nagtagi pangor. Imbaon ida dagiti pangulwen na papade, kan dagiti panglakayen dagiti Hudyo. Daytoy ti pagilasinan, nga inted ti manglipot, kadagiti kinmoyog ken kuana. Inagkan nga rod ni Judas ni Jesus, ket dagdagos met nga imasidagdagi ti tattao, ket tiniliw da ni Jesus. Insaklang da iti Sanhedrin. Impanda iti balay ni Caifas, akangatuan apaday. Rinay abda ti pagananay na, tinuptupraan da ti rupa na. Dinandanugda, tinongtong pada, pinagang angawanda. Pinunguda sa danapan inyawat ken Pilato a gobernador. Sinapsaplit da ken kinurunaan da iti sisiitan. Kasta unay ti panangrangranggas da ken kuana. Idinalpas da na nagang angawan, inruardan tapno ilan sa daiti krus. Impawit da kan kuana ti krus na, aging gayday bantay Golgota.
Kat sagyayin lansada iti krus, iti tengah ti aldaw, nagsip ngeti inti ruadaga, kat nagpaot iti talaw nga oras. Alas 3 iti malam, nagpukaw ni Jesus iti napigsa, ket nauyosen ti biag na. Napigis ti kortina, anay bengbeng iti timplaw. Nagudwa, manipod iti ngataw, aging ga iti baba. Naging gined na burburak dagiti batbataw. Nagbuteng ti kapitan, agraman soldados na amang bambantay ken Jesus. Naitanam nagungar, kat nayuli sa dilangit. Kasanungay banang, ituloy yung pagtagpasyon. Ay, wen, inteng. Ag merienda tayo pa'y sakbay nga ituloy yaw. Ay, agsida awak inteng. Apay ano misa, basit to may makimisa ijay kapilya. Ngam iti daytoy apasyon, kat nagadudamot nga imay. Wen ata nakaamiris dangatan. Arumbeng adarayan da daytoy apasyon. Ta maminsan lang mat iti makatawon. Sapay kumaata kasta, inteng. Kat awan kuma, ti panagin ko kuna kadakwada. Nalaing kagayam nga agpasyon marituyang. Wen, Mrs. Marta, tayjay lugar dagiti kakabagyak, agpaspasyon damot. Kastaw, kemapoy tilawag tinit, tumatayab agladingit. Isubet lagayam analaing kang agpasyon marituyang, tada nagtuladam. Wen, Mrs. Marta, ala, umay kamutan, tainta mangala iti meriendaan ta. Ay, wala, tanay. Makapangpagana kon iti kamote a merienda tayaw. Ay na, kukumare. Nalpas matlaangan ti panagpasyon tayo. Wan, maribanang. Alakot agawid tayo nga ruden ay iti babalay tayo. Ay, uwan gayam. Inton bigat, umay kayo ije balay. Tagbuya tayo iti Christian movie. Wen patganda ka, Mrs. Marta. Umay kadimo ni Marikwanang. Una, da kayo atalaw. Kat agluto tayo to ijay tinaibas a pagsasangwan tayaw. Ala, umay kami atalaga, Mrs. Marta. Ay mayat nga rudno kasta. Tapno makabuyak man mo't iti Christian movie. Tanadadaal mo nga may tay TV may kinibadungkaw, isong awan pagbuyaak. Alawan, umay kay to inton bigat. Taagbabanding tayo matlaang ay. Kang, da ka mat dito'y balayaw. Saan ka arumwar? Inton bigaten amang rugiti Semana Santa. Iso di ka pumanasyar. Agyan kalangan ije balay mo, tagkararag ka. Ha? Gawin! Iso kumati aramidan, nga madaka mo ta disturbaw. Ay, anya nga iti kararag mawang kail. Katagpakawanak iti nagbasula ka. Kaya nagyamanak iti na marso at aging ka ita. Kaya adaak pala si bibiyag. Ha? Oras siya ka, kararag ka mo. May mayat no agawid ka, tayong kararag ije balay mo. Tapno awan makasingakin ka. Ay, mabalin ka di ngay kararag kaw. Amaada anak kumamatan iti asawa ang kail. Una! Kaslasan na mo tapat ganang kail. Taging gayta, awan pa'y asawa. Iti kararag tayaw.
Depende no sungbatan na uno saan. Ken depende no itati pan nakasungbat na. Wano iti sumaruno nga alaldaw. Apay nga isak. Manon na taon nga daw dawat ko, madanak ko may ti asawa. Ang maging gaita katawan may. Ay depende nga rod. No talaga aparakan ka, ipaay na. Ang imno saan? Ay, sana. Ay no pa'y kasta. Ituloy mo ta nga daw-dawat. Kastoy samot at talaga tigasat ko ang gail. Tiagbalin na single forever. Ay, ewan ti mabali na no kasta. Ay no pa'y kasta kwa raw. Ang kararag kalata iti Diyos. Kidawam, sapay kumataag na nayon ti salon at mo. Kasjay, taday tamot ti kapatgan. Ang gail. Ura awan asawam. Basta nasalon at kalata. Ayos daytan. Bala, agmerienda tayo pa, sakbay nga agbuya tayo manan, iti sabali a Christian movie. Anya mo tanday jay nabuya tayo. Maiparit kadakwada ti agdayaw iti Diyos. Sakot ranggasan da dagiti matiliw da, amangi kaskasaba iti ebanghelyo. Ay, kasta nga rod iti dayja pagilian. Ngem, mas nagasgasat tayo diti pagilian tayaw. Tanawaya tayo ang makimisa. Awan ti mangiparey. Talaga mas nagasgasat tayo. Tada tayo iti makuna a demokrasya. Nawaya tayo nga aggunay. Nawaya tayo ang mga ramid iti kayat tayo nga aramidan. Akas iti panagdaydayaw iti Diyos. Wan nga rod Katala, kalpasan ti panagbuya tayo iti Christian movie. Agiin nadal tayo pa'y may papani iti Biblia. Ay, mayat dayta. Adda ka di amaw may papan iti dayta, Mrs. Marta. Wan, i-share ko kada kayo dagiti nabasbasak iti Biblia. Manganta ng gail. Nagimasan ti sidain. Paksew at tilapia. Prito at tilapia kan tinuno at tilapia. Ay sakit kompleto ti pagsawsawan. With sili pie. Unang gail. Manganta nga rudan. Ops, agre ka. Di ka pagisubaw. Ha? Apay ngay. Agkararagta pa ya. Agyaman ta naimas ti sidaan ta. Nungay sana naimas ti sidain ta ang gail. Agkararagta ka di pa'y. Una, Ha? naimas man ti sidaan ken saan. Ay kararag talata. Agyaman talata. Marikwanang, Apay, bigbigat nga adda ka dito tersinak. ay ikwamaray. Umayak ko maumutang. Di ka kadiag mulagat akas tamaray. Laglagi pem asimana santayta. Rumbang anasaya at tayo aparswa. Ala ka din maray, pautangan na. Ay, mala, sige madlangon. Nasing putak itata si Mana Santa. Mala, pautangan ka. Ay, agyaman nak maray. Pautangan nakman nga raw iti itlog amay sa adusina. Noodles alima, kantay lakom dita agalunggaw. Nayunamon iti mantika ken kamatais. Sige. Ken nayunam meten iti kape ken asukar. Sige, mabit lang ta isupot ko amin nga ut-utanga. Nayunam meten iti tinapay ken palaman maray. Anya! Ay namaray, di ka kadiagong ungay. Laglagi pam asimana santa ita. Isu amaday ti akong ungay. Isu arumbeng anaparabor ka. Ay, Di ka agim imaw, tasika ti addaan, maray. Laglagi pam, ano mabisin ti kaarubam, pakanam. Numawaw, painumam. Kasjay. kat nutong pa ti makanawan a pingping mo. Patung pampay tabangir a pingping mo. Kasjay. Ay saan, amaray? Di ka kadinagong ungay. Ala, isupot mo dagiti ut-utangak ta innakon, maray. Ay, alaman langan. Ipagpagapok itata si Mana Santa. Jak kaya ti agimot ken agungat. Iso asigiman laangad, pautangan ka. Tinaayaban kayo, takayat kayo ang makasango amangan, kukumare. Ay na, ay,
Nagimasundagita na kadasar iti lamisaan, Mrs. Marta. Ay, gagangay iti may sa abak ng marituyang. Talaga naiimas ti taraunda. Wen nga rod, makaraman tayo iti naimas sa taraon. Kayat ko nga agtultuloy ko matinatal na kan naragsak a panaglalangan tayo. Nga adda ko makapya kada tayo. Ay, nasaya at dayta anak ko na, Mrs. Marta. Wow, Mrs. Marta, agkakapya tayo. Ket naragsak ko mati panaglalangan tayaw. Iso adi ka kuman agong unget kanyak no umutang ak ijay tersina marikwanang. Basta mom kumamot ti agbayad, Maray, ay kat naragsak tilinangan ta. Adda ko makinaawatan kada tayo. Amo tayo ko maapanunutan ti pagsayaatan ti tunggal maysa kada tayo. Kasta ti makuna nga ayat. Awen, Mrs. Marta. Pudno, takunam. Tati Diyos, inayat na tayo. Inted na ti bugbog to nga anak na. Tapno may lansay jay krus. Tapno masubot dagiti basbasol tayo aparsuana. Ngarod, ada kumamat ayat kada tayo. Awen, pudno dayta, Mrs. Marta. Husto ka. Agiin nayat tayo. Tapno maayatan ti Diyos kada tayo. Kat ada kumakapya kada tayo. Kapi ako matiadakan ka, marikwanang. Kastamat kan ka, marituyang. Kapya ko ma, ti adda kada tayo. Kukumare! Uli magti barangay tayo ang kail. Antay. Pudno takunam, kwarog. Ay, ata si Mana Santa. Iso nga, adaday ti babalay da. Dagiti dadduma, napanda na kimi sa ijay ilay. Ay, nasayat launay dayta. Ngumlas kan latang agridam kami ang kail. Tadi ti amaw. Ang mga nugundawayan dagiti agtatakaw ti kinaulimak ti aglawlaw katagtakaw da. Ikat po na. Nasayat launay dayta, kwaraw. Naulimak ti barangay tayo ita. Ketsapay kumatag na nayon akasta. Wen nga rodanday. Iso amay mayat no istrikto am dagiti bumarangay ang kail. Awan ti kanayon nga agiinom, tapno awan ti agwalwala kanayon nga anawaan. Ewan. Kalpasan ti si Mana Santa. Agpamitingak dito'y barangay. Kahit pagsasaritaan tayo ti maipapan iti kapya. Kapya kumati agari kada tayo dito'y barangay kabildatan. Nagsayaatan no kapya ti agari kada kayo di ta barangay kabildatan, apo kapitan. Ala, sapay ko mga rod, ta mapasamak dayta. Diyos ti agnina, kabaranggayan. Ala, sigay! Dinan, tinagipusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Teng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay ladies and gentlemen. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Oh, maribanang, adoy, padigwan ka iti adubong baboy. Naa, agpadigo ka manan. Apay, adda ka di kwartam nga igat-gatang mo? Ay, katwon ala awato mo, idisok dito'y lamisaan mo. Ay, saan ko nga awatan day ka? Na, apay nga'y maray, tunggal padigwan ka, di mo awatan. Kaano agkakaimas mo ti padpadigukan ka, naimas pa'y tiluto. Ingka itad ka ni Marikwanang, bareng awatan na dayta.
Angam siyak, ay jakla kayat. Kan may sa, ado ti si dame, napumpuno ti ref me. No kasta, di mo kaya't dayta ipadigokan ka. Inkaitad ka ni Marikwanang. Si ka nga ro, ti pang tadak, tainak tumula padigwan ni Marikwanang. Ala nga rod, inkaibukbuk ijay panganan ti aso ni Inteng, ta sigurado, maayatan jay aso. Ha? Paggugusto jay aso ni Inteng, dagit ipadpadigom. Naa, ay una yun. Mala, ina nga ro din. Alaak mo lang day ta ipadigok kumakan ka. Taipakan mo lagayam di ta aso yaw. Apay day nakamalo ko ngay labas-labas mao ading tuyang. Nakita kita ya limabas ka dito'y paraangan ko nga igam mo day ta amalukaw. Sa ita, ilabas mo manan. Ha? Ay, ay, ada kagayam di tama ng ana, kunak no awan ka. Anya aya tilinaon day ta malukong mau. Ah, ay ikwa. Sigay, si kanti pang tedak da ito'y adubo nga ipadigok kumakin ni Mari Banang, Manang. Day, apay nga itad mo kanyak. Kat ipadigom nga rod kan ni Banang. Di na nga ron kayat Manang, tanauma ka nun iti karnay, iso nga itid ko lakang kan. Ipakan na ka no iti aso da, no ipilit ko nga itid. Ah! Ipakan nala iti asaw? Ay una yan. Wan nga road Manang ana, malasikan ti pang tedak. Adtaw Ay ket pagyamanak ading tuyang. Ay bindisyon day ta. Apay kit din ajak awaten nga ay. Ha, adanton sida intun madamdama. Day, sapay nagadaw. Sige Manang, tainak mo't padigwan ni Marikwanang. Ay na, agyamanak tuyang. Apay nga binakaguram ni Marituyang Maray. Ay, nalastog nga men. Kunamlan nagado ti kwartada. Ha? Pasikat. Apay aya. Agasam, kanayon nakapadigwan iti agkakaimas asidaan. Ang ipakpakan ko la iti aso ni Inteng. Ha? Saan mo't amasayang? Takanon mo't di aso? Ay, Wain, ngam, maday ti kasta nga aramid mo, Maribanang. Makapasair mo ti kasta, Kasta nga rod ti kayat ko. Tay masair ni Marituyang alastog. Apal mula day taken kwa na, Maray. Ha? Ay, saan ko nga apalan? Ang masurunak laang. Agasem, kunamlan ado ti kwartada? Sapay pasig akabarbaro dagiti kawis na, agraman tsinelas na. Ikauna, tada nga rod kwartada, tanagagat damot nga agmula. Iso nga adda apitan da nga ilakaw. Di siyempre, agpabarumot Lastog kit di Ay na, Maribanang, ikatam taapal mo kan ni Marituyang. Ay, saan na nasaya at dayta? No agpabaruman iti kawus na, ay ka nasaya at Sana balay, tanagbamban no gandamot ti inggatang na. Basta, kasuron ko. Aginggat ka ano dayta, aguram ken kwa. Di uray aginggat panong palan. Maray, babakit tayon. Katrumbang aditay agaapa. Agkakapya tayo kay day. Tadayta ti kayat ti Diyos. Si Mana Santa Manan, Maray. Ipalagip na ti ayat ti Diyos kadatayaw. Nga round, nasken nga agiinayat tayaw. Saan kat nga agpipin na sakit. Gets mo, Maray? Nagimasan da ito yung padigom tatabadaw. Apag-isaw, awan sida kita. Tatabadaw, kasla nakasaysaya at kayo itakinina na tuyang
Gapo tadandanay ti Simana Santa, kuwaraw. Ah, day tatirasaon, no apay anasaya at kaita. Wine. Tapay, Siyempre, pan nakalagip manay, hindi pa nagrigrigat ni Apo Hisaos. Iswarumbang alasing put tayo at tao. Nga uray italaang mo't Simana Santa. kahit kasan ngay numalpas ti Simana Santa, di agsublin tinagalas nga ugalang. Ay kitwid ah. Ha? Hangam no ita. Agbalinak pa ilang nga nasayaat. Ngaminton malpas ti Simana Santa. Mabalin maday. Anya ti mabalin manay? Ti agkontrabida iti biyag ni Inting nga anghel mo ah. Ay, madi tataba daw. Agbalbaliw tayaw. Di tayo mang pasakit itipada tayo ataaw. Agbalin tayo anasaya at itipada tayo ataaw. Taday tati kay papananday to'y Simana Santa. Kaipapanan. Sikatinag ko na at Simana Santa kat pananglagi piti panagrigrigat ni Apo Hisaos. Ay kitwid mo ta. Iswarumbang nga nasayaat tayo ita. Saan lang nga ita no di kat uray inton bigat, kan 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 inton bigat. Nagaduka nga inton bigat daytan. Kaya't nasa wine, iti agnanayaw. Ket kontrabida nga rod iti biyag ni Parinteng. Di agaramid ak iti kalukwan para kingkuana. Mistik nga raw tataba daw. Dahito yung Simana Santa, kat pananglagay iti panagrigrigat ni Apo Hisaos. Kat amom dayta. Win mate, amo ka. Ngam di mo amo ti ipasimudag na. Nga niya. Ti panagrigrigat ni Apo Hisaos, kat ayat ti ipasimudag na. Ayat. Wain tataba daw. Ayat ti Diyos kadatayaw. John 3:16. Amom ka di dayta? Anya ka di daytaya. Kunana, gapaw iti kastaunay a panagayat ti Diyos iti lubaw, inted na ti bugbugtaw nga anak na, tapno ti siya sino man amamati kenkwana, saan amatay, no di ket agbyag nga agnanayawn. Ha? Ay, yak maawatan. Isu dayta ti panagrigrigat ni Apo Hisaos, nailansay J. Kraus, isu tinangikaro iti basbasol tayo at taaw. Ket win mate, amo ka. Amom madlagayam, nga maapay nga rod asubag ka. Ha? Bidot jay kunam, nga itala nga Simana Santa ti panagbalin mo anasayaat. No di kahit, agbalin ka kumaan nasayaat iti agnanayawn, tatabadaw. Iti kasta, at da sirbi ti panagrigrigat ni Apo Jesus anailan sa J. Kraus, tapno subutin na ti basbasol tayaw. Ay, kasta ka day. Wala, agbalin tayo anasayaat iti pada tayo ataaw, tata. Tapno maragsakan ti Diyos kada tayaw. Nagbayag ka ijay balay ni Kwarog badong. Wine. Ngamen, ataw, tinagsaritaan may papan ka ni Apo Hisaos. Ha? At magayam amuna, may papan ka ni Apo Hisaos. Kasta. Ket husto, ti kunana. Arumbang lang, agbalin tayo anasayat, itipada tayo ataaw. Saan lang nga ita Simana Santa? No di ket iti agnanayawn. Katun iso nga agbalintaan na sayaat badong. Uray ko sila panak ni Maribanang, isumaklat pa. Win saan ka na makiapapa? Uray sika, saan ka muten ang makiapapa? Agbalin kan a good boy badong, tapno natalina ay tibiyag ta. Ay, agawa ang marikwanang. Inta makimisan, may mayat no masapata, taagtugaw ta iti sangaw. Ay, won. Mangrika paklabi ete. Yahaw! Intayaw! Oh, addan ni Marituyang. Na, apay nga adda ditoy, kat kasuron ko na ita at tao. Agkukuyog tayo ama pa ni simbaan. Intayon makimisa dita simbaan tayaw dito'y barangay. Ta umay manang tay padi anataer. Uray umunakan, Marituyang. Maudi kami ka ni Marikuanang. Agkukuyog tayo Sige nga, Rod. Tamangrika pa kon, kauntayaw. Ay, at
Ta ka pa lang dito yung arti simbahan, tay. Kunak man no nakastrict kan. Ay, saan pa'y? Pinaunak da marikwanang kan marituyang. Tadyak kayat akagiddan da dya atuyang alas dong. Nakikiddan kit din kada kami. Lagit din antay, intan, umunagtan. Sige, intangarudan. Ading banang, agawid ka kadain. Agmay-maysa ka kaday. Ay, wen, manang ana. Mala, agidantan ah. Sige man nga raod, manang. Apay, di mo kadwa dagiti kukumaram. Limikli ka kadakwada. Adalakit di saksakitan tinakamaw iso akasta. Heh, Apay, di mo naawatan tay sermon ni Apo Paday. Nga iwaksi tayo ti sakit tinakam. Kat agari ko mati ayat iti kaunggan tayaw. ha. Naragragsak ka no iwaksim ti sakit tinakam mao banang. Agpakada kami, Padre Guapo. Pagkada kami, Padre Guapaw. Sige lang kakabsat. Ken awagan daklatan iti Padre Juan. Sana Padre Guapo. Ay, guwapo ka mga min, Padray. Sayang tanagpadi ka mo taon. Ay. Sayang ti kinataern ma. Wada ko maanak mo. Di tumawid mo at iti kinataer mo. Dayto ti calling ko, iti dayto abiyag kakabsat. Ti agbalin a padi. Ti agserbi iti apo. Kasta ka day, Padray. Ngam saan mo ka di amabalay nga ibabaway? Ha? Kabsat, kunak manen. Dayto iti akam ko dito'y daga. Ti agserbi iti apo. Kahit mabalin mo mo ti agserbi iti apaw, nga oray saan ka, Paday? Husto ka. Ngam awan mabalin ko. Taday to'y timpa iti apo nga akam ko dito'y abiyag. Ay, hey, wanmat kit di Padray. Kunami mo laday ta. Saan na seryoso, Padray? Ay, kat, Padre, kidawon may nga umay kayon tumanan mangmisa dito'y barangay may. Wen kabsat, umayak iti sumaruno nga schedule ko dito'y barangay yo. Kan, isakbay nga agpaili ka, Padre. Awisin da kay ibalay kaw. Ta mangal daw tayo pa ijay. Ilutwan da kay tinaimas asidaan. Agyaman na, kabsat. Tata daw, inta ka no iti balay ni kagawad ko anang. Tada ijay ni Padre Juan. Ken adamot ijay ni Nana Tuyang. Anya nga aramidin ni Padre Juan iji balay ni Marikwanan. Inawis da ijay Ta ijay amangal daw sakbay ngagpailay. Apay makipanganta mo ti jay. Ay katun Nagluto da kagawad ko anang iti adaw. Iso ako nana, nga umay kayaban. Tagsasango tayo kada Padre Juan amangan. Ay kitwi na, nagmayatan. Inta nga roda, intata. Tagur-uray dan. Intaad banang. Bit-bitam matan day tamay sa kasirula naglaon iti pinakbat. Kat bit-bitak mat day to'y may sa naglaon iti panset. Ay, wen, manang ana. Kat makikapya ka kanituyang. Tamaday no addaguram iti padam a tao banang. Wen, manang. Mala, intangarudan. Nalabit ang nakaluto matanda tuyang kan kagawad kwanang. Agadala, sakbay man nga rod nga intay sangwan ti taraon, intay mampay pagkapyaen da kabsat banang kan kabsat toyang. Awan mo ti sakit tinakam ko kan ka, maribanang. No pa'y kasta, agkidawak iti pamakawan, marituyang. Aklunag, adda ngamin apal ko ken ka. Takanayon kayo nga agswerte iti apit yo kan ni badong mo. Iso ang makagatang ka iti baro akawis mo. Kan kanayon anaimas ti sidayo. Napakawan kan maray. Katsapay kuma, tasaan kan alumiklik kanya.
Ay, saanen, Marituyang. Agkapyatan, maribanan. Ay, Marituyang. Ay na, agyaman nakta pinakawan nak. Agari ko mati ayat kada tayo. Tanwad da ayat, at damit nga rod makuna akapya. Ket no da kapya, natalinaay ti panaglalangan, ket ragsak ti ipaayna. Ay, padre, maawatak. Wan padray, agyaman kami iti dayta apalagipyo kada kamay. Ay kaala pagsasangwan tayo, ti naisagana at araon tayo. Kat ikararag ni Padray dagiti taraon. Ala, wen. Agyaman kan agkid daw tayo iti pamindisyon ti Diyos. Ay na, agyaman nakta imay kamaray. Umay ka, tagkapita. Nagluto ak itikan kanan a pagsangwanta. Ay na, ay, nagimasen maray. Agyamanak maria, tanaragsak kaitan amakisarsarita kanya. Wen maray, tanakaamiri sa kon. Ay, wun gayam, adtoy maray, isagot ko ken ka. Na, ay, adnya daytoy adda ditoy paper bag maray. Ay, kita amaray. Ha! Ay na, nagpintasen a duster, maray. Sabong-sabungan, kat nagmayat ti kolor na. Isagot ko ken kaday tamaray, ta saan ko abagay. Samo itad kanyak. Kita umot ang amin, saan ka di asika ti pakaibagayan day ta adastar. Ha! Napinpintas ka ngumsyak maray. Iso asika ti pakaibagayan day ta adastar. Ad-addan apumudaw ka maray. Ay, kasta ka di maray. Ibagbagam ka day, anapimpintasak ngamsi ka. Wan maray, day ta tipudnaw. Ay, si kakit di mo't marituyang. Ay, kat agyamanak dito insagot mo adaster, Awan na nyaman na maray. Kat agtultuloy kumati pa nagkapyata. Tapno naragsakta. Ay, wen maray, agtultulo yan ti panagkapyata. Tapnaw naragsakta. Ala, nanabanang ken nanatoyang. Agtultuloy kumati kapya kada kayo. Tapno naragsaklat na ti panaglangan nyo. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sound effects June Rev. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon agyaman kamay iting kay panagdangan.